postavě důrazný a pohyblivý při pokrývání Tomáše Doška. Lira. No, dostal se k míči po selhání. Golovka Brna, neuvěřitelná. Téměř jistou smrt. Protože tohle nedat je opravdu neuvěřitelný ze 2 kroků, to je téměř proti fyzikálním zákonům. Ale musíme jedním dechem pochválit výbornou reakci. Leží někde jinde než v ostrých soubojích. Lira. Udělal to elegantně, ještě navíc přesně, ale tady Lira obral opělu a pospíchá vpřed do míst, kam se zase vrací pozdě Jan Kalina a musel... Ondřej Kůdela, zastavený Marečkem, tady táhne akci dvojice Lira Došek. Jako by to nakoplo Brazilce Liru, podívejte se na jeho odvážné solo při Rana. Šural. Provedl to elegantně i přesně, rozdal míč Lirovi. Tak Brno teď... Z pilířů Brna dnes, protože se všemi situacemi a střelami si poradil velmi Taková pohodová kombinace teď v brněnském balení, co pak nám předvede Lira. Živný. Teď to zvládají Brňané.
dostat se do pohody. Teď poprvé u míče Tomáš Polách a také Elton Lira. Dobrý centr, který ovšem nedal a Tomáš to potáhl prostor, tak potom už to řešil dobře. Škoda, že mu nevyšla střela. Elton Lira, muž, který dal ten vítězný gol v posledním před Martina Švejnohy s Antonínem Rosou. Kolegy. Lira. Zleva ho jde podpořit, Tomáš Polák dostává přihrávku okamžitě. A Michal nechytá v jiném mužstvu. Teď jste viděli Michala Daňka v detailu. Brno se stále, ale pořád také marně snaží. Com tranquilidade ficou com ela. Aí o Elton Lira. Paulinho já abriu lá pelo setor esquerdo. Ele da última sexta-feira. Também está aqui no Jauzão o atacante Robert, tem 21 anos, mas também não foi relacionado para o jogo. E está no banco de reservas o Felipe Queiroz, que foi muito bem no coletivo de ontem. Acabou agradando ao técnico Marco Antônio. No setor esquerdo. Paulinho está na área, caminha com ela o Elton Lira, trouxe para o meio com o Faroni, ajeitou, insiste a bola com o Andrezinho, Faroni pelo meio, tá todo congestionado ali, olha a sobra, Paulinho vai fazer, bateu, explodiu na zaga, olha o rebate para fora. Tá lá, levantamento, olha o Jackson. Foi desviada a bola ali, depois da testada do Jackson. Escanteio. Devia ter posto um jogador hoje que vai ficar aqui e vai honrar a camisa do 15, principalmente o jogador de São Paulo, esse Felipe Queiroz, que falam muito bem dele, que atua na mesma posição. O Everson está correndo por aqui e o 15 tenta sair para o jogo com o Elton Lira. O Léo está apertando a marcação, mais atrás com tranquilidade. Aquela informação que passávamos no primeiro tempo com relação à história do São José, aquela final contra o São Paulo, dizia que o técnico era o Emerson Leão. Na verdade, o Leão foi técnico em 87 na equipe do São José.